svima ljudi i dobrodošli u jednu najavu. Nemojte sedjeti na tome. I samo sam željela da vam kažem da pravim novi kanal. Zašto? Pitate se, zato što sam zaboravio password i sve ovo od ovog kanala i sad ne mogu na njega da pristupim sa mog kompjutera i to da bi mogu, na primjer, ponekada pravim ove video snimke na kompjuteru, sam to želao, pa sam napravio novi kanal. I taj kanal se zove Vizextor. Znači, evo, ako želite, znači, evo, ovdje imate kako se piše, znači V-I-Z-E-K-S, znači K, znači veliko X, S-T-O-R, TV. I, ok ljudi, to bi bilo to za ovu najavu. Vidimo se u sljedećoj. Poz!